lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Jadi tujuan kita guys ke Gunung Salak, kebetulan ada berapa unit sudah terkumpul ya? 1, 2, 3, ada sekitar 10 unit guys. Jadi kita kebetulan alhamdulillah ramai hari ini kita riding. Dan ada satu unit lagi kebetulan 1000 cc guys. Jadi kita riding bareng cc gede. Oke guys, kita lanjut lagi. Aduh. Yuk.
Enggak, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan dipaksa. Kunci stang bisa, kunci stang lu. Oh, memang rusak dah ya. Bisa dicabut kan? Matanya ada botak nih, bro.